Halo semuanya, selamat tahun baru. Tastes really great. I think they're not drinking ours. Unfortunately, by the age of 20, the production of collagen starts to decline, and that's why it's recommended taking collagen. Če bi imeli možnost, da bi govorili z mlajšo verzijo sebe, kaj bi tisti osebi svetovali? Mislim, ne pijo našega. Activa el Self-Love Mode y aprovecha un descuento del 25% de San Valentin en 25% Rabatt auf alles. Hast du schon von der Theorie gehört, dass die Einnahme des Kollagens gar keinen Sinn ergibt? Es ist wichtig, dass das von uns konsumierte Kollagen hydrolysiert ist. 25% sconto su tutto. Attiva la modalità Self-Love Mode y aprovecha del 25% di sconto per San Valentino su